duhuye na mukobwa w'i Bugesera uzi igare cyane wa wundi siko kwibuta. Uyu nguyu ni wa mukobwa w'umunyonzi azi igare kuva hasi kugera hejuru, ni umunyonzi aratwika igare ngo baravukanye, turamuganije agiye kutwikamo gakeya uburyo agenda akata igare atubwire no hano. Ni umukobwa mu by'ukuri umukobwa mwiza, iyi mpano wayikuye he? Nawe urabibona ndi umurambe mu kazi. Uri umurambe mu kazi, uratwara ukanyonga neza. Ubu waheka nk'imizigo ingana iki? Ibiro byose ubwo ni ibiro 200. Banyarwandakazi ahangaha mudukurikiye ni kuri YouTube channel iyi bayita Bozize wa Bozika, cyangwa nshaka kuvuga ngo ni Bozize TV. Ahangaha tugeze Bugesera, ba bana batwara amagare bagakandisha amagare, bamwe bagenda ku magare. Aba bana ni impano z'Imana rwose mu by'ukuri nyene zose kandi kwishura. Uyu nguyu ni umukuru wabo aha i Bugesera, atwara amagare abantu bakumirwa. Murabibona igare ripfuye mu by'ukuri banyarwandakazi, igare ripfuye araryikorera. Ubu rirapfuye ariko nk'ubu hari ukuntu wanabigenjeje ngo ndarikoze riba riragiye. Ubu urabona ko neza natwara. Ubu wakongera ugatwara. Ni ukuvuga ngo gutwara igare ahangaha i Bugesera ugomba kuba uri umutekinisiye uzi no kugikorera kugira ngo niripfa ritagutesha umutwe. Ubu ngubu ubwo umaze gukora ugiye kongera gukomeza. Ahangaha ntafungutse ariko nahafunze. Ahangaha ntafunze bagafunga. Ndahafunga bikaze. Ugafunga gahita bigenda neza. Byahatari. Mbo komeza uyu mwuga wo kunyonga igare umazemo igihe kingana iki utabeshye? Iri natangiye gutwara igare imyaka 6, urumva ndi umurambe. Watangiye imyaka 6 wari umaze kumenya igare? Yego, ubwo mwana wamuheka? Uyu mwana no mwana gushaka kumuheka? Namuheka. Uyu mwana ko nawe ashaka kuzamenya gukora igare akiri mutoya. Ubibona se si uw'Ubugesera? Nawe w'Ubugesera ashaka